Obila ma kipatangicha e kar chung'od bura ma Kuresoi South omako ji ariyo bang' kane oyudgi gi nyasore maromo kilo 385 ma bende ne oso e gunde 9. Nyasore ma omenda gi romo milion 11.5. Komanda mar Obila ma Kuresoi South Jeremiah Leariwala wacho ni ji ariyogo ne omaki e apaya ma Bometa Kiptangich e seche ma bende ne gitimo apedha gotieno. Leariwala wacho ni ne gitemo chungo nyamburko no, kata kamano ne ok ochung' mane omiyo gikawo okang' mar luwo ndach nyamburko makamano. Ji ariyo kuom ji ang'wen mane nitiere i nyamburko makamano kata kamano ne oringo e mudho, ka ji ariyo mamoko mane omaki odin negi e tesend Obila ka nonro pod dhi nyime. Black KCB 004L ambayo ilikuwa inatoka upande wa Bomet ikielekea Nakuru. So wakati walijaribu kuisimamisha ile tu kufanya random search kujua ni nini inaendelea, wale wenye walikuwa wanaendesha ile gari hawalikataa kusimama. Na hiyo gari ilipoteza mwelekeo na ikaanguka. Wakati ilianguka kwa mtaro, ilipinduka ikalala kwa mtaro. Watu wawili walichomoka kutoka hiyo gari na wakapotelea kwa giza. Lakini askari ikawa wamefika kwa haraka, wakakamata watu wawili. Kuchungulia ndani ya gari ikapatikana kwamba ilikuwa imebeba magunia haya 9 ambayo unaona ya bangi. Tumepata kwamba ni kilogram 385 kilograms, na ukifanya estimate ya street value ni milioni 11,550. Wamezoea kupita hapa kwa sababu ndio mtu aje na bangi kiasi kupita Kiptagich, then ni mtu ambaye alikuwa anajua iko vichochoro ya kupita, na wanajaribu kutafuta mianya ya kupenya ama maybe walikuwa wanafikiria tumetoa roadblock, sasa wanaweza pita hapa. Tutaendelea na vita, hatutamaliza.